Fishing lady. Nhyiraba. You try one bana, and you mean Ghana for a crowd. Oh, say one man so nyawe nkwa latest one bi so ababio. Na no se bedi ho nkomo. Ye bedi latest one ho nkomo sisi na ansa na no. Ye pese Ghana for hunu say yes. Enwum we no, ye listeners ni hu say enwum we, eje wa na ato ye. Enti DJ Mala do nyama na to ase. Na ma ye sing along. Na ye nhwe say enwum no, eje wa wode ampa. If I show you. All right, yanko. Asracheni bo kiti men srowate onya me bema asi uyo wate emma wakumentu obibia mu emma wakuma yentu DLFM 106.9. Obeye amawo pepepe. Emma wakuma into. Hey, Emma wakuma into. Ewie muna sisa na sonya media on sisa yenti sa umbrane soa. Obeye amawo pepepe.
ɛyɛ de kwasɛm sɛ nyame deɛ wɔtea na wɔteɛ ewie mu deɛ nsesa da a ɛnwuma na afidie mahunu sɛ yɛwa wɔ nnwuma mpa we deɛ afidie mahunu sɛ yɛwa wɔ nnwuma mpa oh voice ne so deɛ ɛdɛm baako pɛ tumika ne hyɛm wɔ Facebook no so DLFM 106.9 ɛnɛ yɛ special guest no ɛyɛ Afia Ayiwah dodoɔ na friend sɛ Vision Lady na sa Vision Lady no ɛno no efiri hifa ne bɛka wodin no oh JHS no JHS and can JSS yeah any primary going ni nyina na meto nwom so school any worship time we say me catch say meto nwom na mo 11 years sure na me go so ameto ti bibia ni ye kasa na me say we only vision eti ase o so di botaye bi esi we na me kasa bi em no me ni pe kasa na makasa na afim Vision Lady na be ye medin. Oh wow. Na se wuso ne nyina na wo aniswade hunu dada. Wo aniswade hunu no se nne meba betena ha. Erade be na me so e de nwuma pie. Ama me so ma betena na me hope so much se emre bebem. Erade so ani me hwamo e na abemu no. Wow. Ye de nyame ase se nyame ama aniswade hunu no so atimi abemu na enwuma yi nya nwum we nko ana wo de aba out. Na manya ne nte se enwuma foforo bi so asa ba biem. Mpachai. Eno ne tate ne ye den. Jesus reigns. Jesus reigns. Na say Yesu de hene. Odi hene. Wa de nyina so. E wo ba bia so. Se no na ye we latest one about bonten. Me pachon. Fo abo ana say single. Me pachon no so ye single. Single okay. Ba 3 months ago. Okay. Be ye bosome be miensa peni na sa nwom na ba bonten. Me pachon. Ene manye ntie nwom na mra. Na ye hu say Jesus reigns na ye ka no. Ye nwom ben a ye nkotie mra. Ye ba ye be di ho nkomo. Pachon.
ɛyɛ no kwasɛm sɛ nyame obede hene da ɛnyuma wotie efri Afia Ayiwah nkyɛn wato nyum wedin sɛ awurade obede hene vision lady Nhyiraba awurade bede hene ɛno nso firi he yɛkasa awurade bede hene a nyum we no ɛdeɛn na ɛkɔfa nyum we ba yankasa awurade bede hene awurade de yenim sɛ ɔno ana bɔsoro ne asase. The earth is the Lord's and the fullness thereof. On na wiase nyinaa yɛ ne de odi hene nso wɔ adeɛ nyinaa so. Sɛ nkranhyɛ na menyaeɛ a mede kyerɛ saa enwum wei. Awurade bede hene. Kan Psalm 93 verse was the Lord reigns. He is clothed in majesty. Awurade de hene. Wonyomo no. Aya ekwan ben so na ofa nya nwum yi. Say my quote scripture. Me read the Bible na baby ye me there. Na eno ansa me dia for me nwum. Mitimi kyerɛ nsɛm ne to honom. Na ja bo ho ansa tune ne ba. Then I form a song with it. So the true Bible reading e ma wonya wonwum ne mu free. Bible reading. Because obi tumi ka kyerɛ me so ne onama bo ho ansa asoro abɔfo de nwum kura be hye na sum sɛ wonto ne ade a ebi so oda na Yankopɔn ayi ne ho adi a kyerɛ no. Na wa ma ne team kura sɛ nwum we ni tati ne gina koto. Wo ka say kura wutimi kan asɛm bi a etoma ebetimi atoma koma so na eno so me dia wo dia yɛ nwum so for preach a bibi timi eka. Okay, so true nyame asɛm ne kan mu no wo nya nwum de free mu Me pa chan na wo hye asɛ sɛ wo to nwum no wo producer one ne producer wo nwum no ma wo me hye asɛ de na minni ja me na me husband na ne kakra ene rade ye adom a me kohyia ye bra panyin Kwesi Ernest Media Excel production okay ja me nam kroma na me mihia no me stop in no de anigye age me so ja ya keka nsem bo mu a ne se awurade ye madom de asomase a o manage me sisi and for now the producer ye Kwesi Ernest me pa chon what can say okay Media Excel what can say wukunu no obi anim no nti asa obenya case wo fie ye pon a wukunu ye friend say e friend me kuno Emmanuel Amo nice me ne nana ne kakra kusi se Kwesi Ernest ene wukunu nyame nhira no amen because enwum to no den ena ode sika ne so hyemu a ekwa se obenya ne ntem kora na ode aye bia ka ho no den pa nya hwe wukunu oyesofo ana ba cha onyosofo ba na ni je menwum to ho pa actually me ne call secondary school into secondary school nyina so na meto nti ohu mi ano se menwum to inti ene okunu wo hia na che true secondary school na hu na mode na fofo okay very good friends ene ukunu ne mawale na te se madam fo ya otemi nchen hoyi DJ Omalion sa asene ho ka fo hia ne mofra se nyamisha ukunu nyamisha no oye na dwen se nwum na matoa wo school no obeboa me ne ni di akiri so first day ohu mi wo school a me to nwum na na ni je me ho nti eja na mfofo mu eni se ye wie school de dada afede we decide say na nwuma amato ato ano ye mfa mpie enti wonyum to mu no wo de obi asi wani so se mehwe Ghana nwumtofo mato gospel ya kwa akire ya me pese me yeso onipa osi mesi we e wo manyum to mu wadwene bi ho pen o tirim omodoso but ebi mo hono ma mi sha nwum to ase no mo nwum to na ehye nkran ya de sha ase obi te se papa pastor Joby Chem say ye ma mi Esther Amuakon o de mi be si sa ma me no e na ye papa Mark Abraham mo se me pen nwum pa e na ye papa Edu da Kwesi Boaten ye ma Mr Ladugan Hanamafo ene yes sisters impanyimfo iso ene omo hoi anti Dina Hamilton PCS star Celestine Donko just stars ne di na omo na ye hwe omo ayenya inspiration na free omo dwuma omo die mu yeso yetimi di atro bi okay yampa ebo ne Nyankopon ebe kɔ so ama ne nwosra na ye kese na bi kura na do be chen so sa amen bi kura na Nyankopon do be chen so sa yampa ebo nyina sa nyame emfa hunduru sa ensusun ye no ho enti Jesus reigns no sa anwom no ye pese Ghana for no hu say yes we nsu kan onwom no si an no na ye latest singer aba bonte ana me pa cho me kire say radidi hene e wo ade nyina so na henie no so efi ne nkeka wo bia enni ho
baby, I say righteousness and justice are the foundation of his throne. Na him na otisono. Esunyi na so saying righteousness and justice. Meaning our God, he knows what is good, he does what is good, and he sees what is good. Na natemu soon are ever upon righteousness. If any can we be any natemu. O nyame krojen. Odi hene wade nyina so. Chere nyame nsem. Chere ni tumi awo ade nyina so. Because obi de hene a just den owo tumi, he has control, power, authority over everything. Ono de otisuru na yeti asase su ye ne naso ntiaso. Odi hene wo wiase ni ade nyina so. Hallelujah. Amen. And then yes, what's so from my kra. My me say we oh say wo sha wonwum to na ase na nkasa no. Wo di kama mnya ne ntia say. Wo baake amanfo bebre na wo monwum tu mu. Ayo. Hwan mo na wo baake wonom. Nyumtu ni be na wa baake ne pen. Enyum bebre mpie de edoso. Ba wo sa nyum no de obeyo na pie. Se be ye be babonten no ne asem. No ne asem no nti bebre o ha me baake ya mpie. Oh okay. Ba ye bra Sammy ba. Oh okay. Oh me remember. Oh really? Yeah, baake. Sammy de me nipa. Yes. Oh okay. Wo fa de ne de ne timi pie kese. Ebi so ba ye. Those anyum no waka ho. Me ka ho. Ebi so ba ye ba anhye da mpie kese. Ebi ba ya. Yeah, nti studio de na ho na me da. Alright, just at now no. Wo kon bedo se obenyu obi betumi aka bom. Kwalabo na matonyom no. Ana se opese wo nko a woto nyom saa. Oh. Ye bom to so ya na kama. They say kan mtum bi ni akoma se opese ono ebom o future wonyom a obegye atum. Oh, meji atum. Meji atum. Obia wa ko papa. Krachi ya wo share box ni mu no. Also opese janka o future wonyom ba ko. Hey. DJs gibi so be future ba ko. Eti Ghana fo amitie mi special guest ene eye Afia Ayiwah ono no oye gospel artist na ne nyom latest one aba no eye Jesus Reigns Yesu bede hene. Yes. Nyankopon oti aseda na ogusu a ode hene. Enti ene Yesu bede hene no. Ma yentwa ye homra na mayen sing along no na yentie sa anwom no so mu nsem kakra na yemra ye ba ye beto ankobo no so. Yeah. Jesus shall reign everywhere. He's the only way, the truth, and the life. Jesus shall reign everywhere. He's the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Obi manjan and chain. I just say on so. Hey, Jesus shall reign, oh, Lord, you everywhere he will reign, oh, time and time again. Hey, Jesus shall reign, oh, Lord, you everywhere he will reign, oh, time and time again. Obedi hini da, hey, obedi hini da. DLFM 106.9. From beginning to the end, Wahine to Rinchado, Woodsim Hoda, we all see as if Nyame, Obinin baby, I will free by ye, Anani, our record, we are Nyame Prakupe, Wahine Kron, nations are healed, we are healed at the sound of your voice. Nyoti Hono Ribe, Ubedi Hinidao, Eradi Bedi Hino, Obedi Hinidada. Hey, Obedi Hino, Area singing now, or your him pong.
Why in your touring shadow? A radina me. Oh, baby, I may want so. Me now go. Hey. When I'm running, I am a diano. What's in a hill walk from Kronoma? Oh, didn't hey. Irade uswa na ukurao osoro kikawa ni monya righteousness and justice are the pillar of your throne. Mercy and truth they go before you, Lord. Momani huminyina enkikani kasi yanchire yankikana mani yanchire mane nyonyam tena hoda. Eradi bedi hino wanimni wachi nyami biani o obiani o ubedi hino. Come on, Jesus Shareno. Jesus Shareno. Time and time again, Jesus Shareno. Chinya maybe arani ho obiani ho wine ya tunjado oyo hino obiani wonso tuminyina ya na media ya wasoro ya wa masiso baby ya na media Eya ne kwasem se enyame bede hene enyum ne so powerful ayemfo dodo na basase we si o dodo na wuko enti na we otumfo o se tutu atoso mienu no etena wo saba ko bi baaye nanso no no wokọ nanso ye nyankopon na edi na chi ne de oye twede ampo nyankopon a odehine dada na hinya no na se na hinie no etu ntwa de biala da enyum wei wa hwe amia me de nyum wei beku achi na Ghana ha mama kishe so bianse beka nyum wei bi efisa nyankopon odehine ampa so ma nyame dehine wa brabo no mu nso a efa wona be poisi wa brabo mu efa wona pampem no ebetu afiri honom. Time again, Jesus Shareno. Everywhere he will reign, time and time again. Already in it, already in it, already in it, enche meba wonche wo fie ho na ye de nkoma no pay ensembe na wo e ka kira ye ne sister gospel artist Afia Ayiwah vision lady ni mo dia ba bonten ensembe na wo ka kira no Enquires be na de mana no pay afi so ifa na wo kwa asore o sofo ye friend say ni wa chi adofo no pay na mensa nkọ Afia Ayiwah nchen na mko bisa ne say na enyum ya ba bonten no Ghana fo pebie benya anyum no wo hefa eno achi nso upcoming event ne yede ahia anyum foforo ho no mo de ba bonten ananso de nyum tuo na si ha ya yenkọ ne chenko di nkomo Antenche bia wo so betumi afra 0534050199 and 0593406565. This Afia. Nhyiraba. Mami sama unchen bio. Enyum ya radi bede hene.
ɛne ewiemu na sesa Ghana for panyum obi o himfa no mbenya bie na o matumi download ni nyina go digital platforms ne so okay yeah either YouTube video no da ho kama videos nyum yenu ni nyina okay ni nyina video aba bonten ni nyina wo ho kama ye keka urade kese ene na mani ye ha kire yeah ena wo ko boom play Spotify iTunes Apple Music sane busuafo ni nyina digital platforms no koso a ubehu Jesus Reigns ubehu ewiem ewo ho my first one biso na so abue no so da hobby oh okay yeah. Okay na so abie ho na me de shase okay okay nti asat na wo no asad enwum mienu we no wo nwum foforo a egu kwan mu apese wode ba bonten me pacho ye hwe nim se enche kra me sign de foforo biem aba oh okay okay nti for now ne de Jesus Reigns no eno ena ye nwum a eye latest one aba ese Ghana fo nyina akopɛ bi na wonom etimi download na bebia wonam bia ani aso da mu kura na no one de bekɔ enti anwum ya ba ne de me kura ahwe anwum amebɔ ani ye ko bebia nam bia no see he's the only way the that's truth true. And the life no one come to the Father except through Jesus see, salvation comes from no man nowhere else and there is no other name given to man by which we must be saved except a name by Jesus. Edibia no wa asase we so ade amasa ye mfa so nye nkwa kanya nkopon din kuto ne doba Yesu Kristo no ho etina sa wo kan John chapter 10 na verse 11 no wa kan se mi se wona wodi manim ba ye ni nyina ya wifo ne adwutwafo na nwa na ntie won na me ne ya pono no na se obi fa me so komu a wa beje ne nkwa enti se wo ye Kristo ni won kwa ye nyina free Jesus Christ so enti ye se urade de hine wa brabonum na wo ma urade so de hine so a abrabon se de tie bia na dimpo a ebe ye mene wanyame anim ama me kan messages we ye eye scale Joe boy no wachim say God is good Nyankopon oyampa deleka yitezu say good morning ya Jo super senior Dani akrabato say God is good Nyankopon oyepa anopa be kuma dwani eye show no e wo DLFM 106.9 YouTube ye dem Facebook nso ye dem ni nyina da ye DLFM 106.9 me ba won chen ofio ne ni nkoma no pen wate yimtuni Afia Ayiwah na ni anopai na nyuma ye latest eye singer no eye Jesus Reigns ewrade be de hene yes osu betumi afra so ba na wokọ na wache wadofo ana afimpo yen sister semben ni krashe semben ena wakacha anopai hello good morning Nhyiraba fe odi na bia kasa fire mi ame bomo se ye de ya danyanko panse anopai yen special guest Afia Ayiwah asebe na waka kire no Afia Ayiwah din krampo hwe ya menka ho afia why ya die papa na emi na wo de tun no kwa me kire se efi urade ya menka jaw me das urade on jaw amen o fon fra do mo kwadwo amen on ton sitan wo so amen on ma dio do se be kedia no enyin hira amen on ma da yeso kase mba wabrabo amen e wo teke sen tiri ni fancho amen let the baby ano enwie pay o Kristo dinu amen amen na mama no pay wo kwa asore we praise be if you have I have to message away o brabio ya nte nka okay akwane da ho nti ebedi nkomo ya da se bebre nyame nhira opa hello good morning wenti mi anyina so facha me busu betimi aba 0534050199 hello good morning hello praise hallelujah kofi mashama damon city anope me nti osinia opa unimi nyame hira opa mombo ho ba mai yes sister Afia Ayiwah so nyame hira nendum na go to see Jesus Reigns no ofa ja etija what dan do nyum ndada on oh there be Afia say enti no no platforms ni nyina aso benya bi na bomodin na download na di ho adanse kire Ghana for say latest one na bai Mate ofanya mishra fa ni ejuma pa oyema Mesom da se pa kofi manya mishra so hello good morning Nhyiraba sa kwade etama committee 11 and pay assemble na woka kire Afia Ayiwah o boadwuma me da se pa sak Afia Ayiwah eja ni me de papa me da se me se me da no
me say honhom chia cheme no enya asem ketwa Hallelujah. che say onyum no ema osoro esane ba form. Amen. Na me shira Unshira wonso. Oma enyum bebre na kwa be say Enquires. Amen. Na yetumi adi nyame achi yi. Amen. Nhyiraba Sak. me kwa sorry wo Adonai International Ministries. I don't know what he. Committee 12, Tema Committee 12. What's up for your friend say? Me so for your friend Dr. Bishop Richard Ahiagbede. Okay, so according to say na obeko. Me chede my ready kra me beko. Better. Your friend Papa One. Papa One nti woni ho amana ekwa sorry. Ho amana eka ho akọ. Me me man nyina ye kwa so. O your friend say? Me your friend Beatrice Ofosua. Oh, okay. Me bapani Ede and disa akode. Ni otosu mienu Ede Okran sa akode. Okay. Nhyiraba Sak. Mesom me da se panti bomadi ana kosom nyamya no pay why. You mati bye. All right, Mesom me da se bebre. At the sound of your voice, Nyoti hono wa honoribe. Yo ti hono wo hono, yo leba no. Obede hine da. Onso betimi afra 053405019 and 0593406565. Hello, good morning. Hello, good morning. Hey, when I'm in Sakana no pay. I'm so near ready. Cramming funny say hello, good morning. Good morning, Afa. Senior Udino Biaka free. I'm coming to taxi driver. I'm in a mile and move. Oh, me am a taxi driver. I was. I no pay what Afia Ayiwah in Afia Enquires sembe na ode man no pay. Me the day I Ghana there. I do my chair or the chair there. Eso. So last year o hwenum to fo ahodo say nyamenyom say highlife say you watch the o man mu. Anya chede ketwa pa so Ghana me ni kwa ho. Cause abden na inhira na yeden e kosoro. No kwasem. Ndi anope ye ka inhira sam de chance on kosoro. Tufu nyankopon so ta na chi. Amen. Na yes say nenyum tuum no so no. On ko ni say ya mayen. E penyum papa say ya. Mon pese ebedu baby na bibia asesa kra. Na me tia me so fani aposo kwa agiman. One ne yire ne ho kani. Mama Abigail ya chen baby bi mo bia no pe ya. Bye bye. Bye. Aye no kwasem se nyame bedi hine da. Hello, good morning. Good morning. Odofo be na misaka na no pay. Sister D anopay Afia Ayiwah ha no aye krado otiu nsem be na woka afa no nyome ne ho. Anopay de beka se nyankopɔ won hira no. Won tena nimu nkire no. On kai na be na be nya menwom a woye afisi se be se na atrend wo wiase afa na nyina obi antene nka wo Kristo no. Amen. Nyankopɔ won hira no. Amen. Na anopay wo kwa soro ben. Acho me call repentance ministry. Sa no pese de tie bia obekọ nya sa. Woni ho amana ekọ woni bo so fudin ka ho. Acho me ne nda mi na efo no pe ni ma me se friend prophetess mama Emilia edise poku and pe mi chia no. Okay. Na me chia repentance asafo manyina no pe omunke ka mo ne enko so wo Yesu di no. Amen. Amen. He's the only way, the truth and the life. No one comes to the Father except through Jesus. No kwasem obi na obekọ agya ne nchen. I just on nam Jesus Christ so. Hello, good morning. Morning. I have a wedding baby akasa free. Mete nanaya me kasa fita shikam chi. Nanaya anopay yemutuni kase ufia ha no Afia Ayiwah wa ha. Wetie ne nwum ni bia sembe na waka fa no nwum no ho. Nyankupo nhran. Nyame so so ne se. On hye na den. No di nanim kan. Na ba bi opeso di ne kodu no. On fa no kodu asumfie. Amen. Anopay ukwa soro ben. Pacho me ko Church of Pentecost. We dia mia mediem. Wo kwa ne sade hen. Me pacho me ko Ebenezer. Oh, okay. Ndi bo so fudin ne wonma ono mo ko na ka kire mo so mu nhye wa sore. Me so fudin di po eje. Me ne me mamme na ekọ. Okay. Ye ya hu akra ye ekọ. Nyame nimu animu mfa mo nkomra asumdwe mu. Erade ne ye tu nsa di dintin ye ekọ.
Papa no eno ano no Mami Mfani say hello, good morning. Hello, good morning. I want fair within maybe akasa free. Me pasa me di ama me kasa free santo. Sister Amma anopay Afia Ayiwah wa hanam na nwumu asembe na waka fa ho. Me pasa nwum na ka kuma pa anti nyame nsira no onko nye ne. Amaye. Amen. Anopay wo kwa soro we. Me pasa me ko Better Deliver Ministry. Eno so wo fa. O Santo West Jordan. O so for your friend say. Pasa your friend Reverend Joshua. Reverend Joshua. Bossy. All right. Enti anopay no we so for free ho no ma hwan bi o na ka ho no mo kwa so anopay. Me ne me maba mienu. E from say. Pasa fe ba ko Joanna. Na ba ko Sudi Achufe. Okay. Anopay yankopon fa mo nkomra asomdwe mo wae. Amen. Bedase bebre. Aya no krasem say urade wo so. Also bet me afre 053405019 and 0593406565 0534050199 0593406565. Hello, good morning. Good morning. I hope you didn't have your free. Sister Joanna pay Afia Ayiwah Afia Hanom Masembe na waka fa no nwom no ho. Mini aba ne nyame nsira no. Mama na dom. Mama ne nimje Enquires. Mama na nyame tashi asina. Amen. No baby I odu no. They see I wa pia bonti obi atene nka o mo no mo nante na. Ene so hwe na namo yi. Better. So the be your Enquires say yanum fu ni bi wo ho. Yo. Meda se nyame nhyira pa. Eye no kure papa. Said your kind of what pa. Bo mo de pa na hu hia yi pe. Mama na no pe o kwa soro we. Kipacho benka. Ontimi nko ne o. Ene bo mo de na yire nyame aduma next week de koma me. Meda se bebre. Hello, good morning. Morning. I hope fair within maybe akasa free. Nikasa free abri konkondru. Within FM Regina. Marriage adopay ya mame Afia Ayiwah wa ha renyum aseme na waka fa ho. O ninyum na efan nyame so nhira no no mani nyefi adomu kwa adomu. No mani nyakese. Amen. Mo mbe disketi no mbe mane. Onko na nimtinsa. Amen. Timo so ato nwom no so ma no so beboa ma wanya sika di ahye adwuma nem na watimi akọ na anim yi pa. Okay. Enti asa na pa kwa soro we. The House of Faith Ministry. Oh, okay. Ewo hifa. Ebri konkondru. All right. We boss off din ni mo no mo kono so no pay to nsafro na mu hye wa soro. Amiso for din di Reverend Yaw Frempon. Na mene ma ene yeko. Okay. Irene na Annabella. All right. Ana pe yankopon fa mo nkomra asomdwe. Okay. Mama Mfani say hello, good morning. Good morning. Senior wudino bia kasa free. Mfani wa pakebi kasa fit tema mishekam. Ana pay what Afia Ayiwah anka asembe na waka che na fa nyum de ba bonten ho. Di ni krampo etre. Nyame yi ne Afia Ayiwah. Ne kwasem. Ne kwasem. Mambi ka bibi sesia. Toma kuma so lebre. On se ye nipa. Ye nya bi nya akwama sei no. Na mfusam efre ye ne me bia mfata. Nti so beti ma menene. Se ne Sunday waka se ya. E do nya me no bibi na fa ne mu so onka bibi sancho. Ne kwasem. Ne njumu no. Ni akasa so me ye bi okay bi se ubepie no. Ten. Ni asem no. Njumu no o ti desia. Nyame ne hene no. Njumu ne me kama. Me am tinjo me se mama njumu ya kama kuma. The trust from within Eddie Mano. Amen. Teacher me dia be kasa fa ne teacher maso no erade ndo me sa teacher mano. Amen. No mbo no ho ban. Bibi opeto de no du no. Ofa no du awo Yesu bi. Amen. Amen. Senior no pay wo kwa soro be. Because greater grace. Bo so din no mo kwa soro na no pay na chia wo no. Because greater grace no tema Michelle Camp. Okay.
na me so din di Pastor Siga Mokli ana pe me ne me yire Celestina Amenyo okay ana me ba be ma pani efen Enoch Amenyo okay ana ye kwa sare sisia all right ana pe yankopon fa mo komra sumdwem amen me da se bebre hello good morning sir senior wodi na bia kasa free Pacho FM John ikatafre ajingano ana pe wate Afia Ayiwah nka ne nyuma de aba bonten no asembe na waka fa ho ofa anye is a crowd senya kupa baba revent rende bibi besi ya sem kese pa nyuma wotu no eyanyum kese pa o senya di adwin tu ho na ye ko ichi na ye ba ye nimu a ye nim bebe agina sese a o senya kupa ba sori aba revent na obe revent na ye gina infansa na ye kupa no beba revent eno ne asem no ye na ye abrabo mu de na ye sisi asenya kupo ba revent na obeba no na ohun si ampa mu ye bibi ana se obeba na obebo ya tem ya da se pa amen na anopai wo be kwa sore o me jwari kwa bo akoni ne because it's an nyuma wo ye otu enu kenya me hu papa nya isi ndi wan kwa sore kura wo be kokura na me imagine say me ko ba nyumu na me tie na me sense say me ko jare pro kwa ko hallelujah nyame di hina mpa anopai no asoro ba na wo ko sofu din na chi adofo na yenko me ko Jehovah the Creator Ministry international nyame adi tu fo ni nyina ye me so for the agbesi Gekele Henry okay e din no yo me da se anopai nyankopon fa wo nkomra sumdwi mu ai amen ya da se bebre na enyum we no ho wo de bomade asa akoko pie mo ewo YouTube oko YouTuber edin ya Afia Ayiwah Vision Lady enyum ne video ni nyina da ho no bomade anatumi subscribe my why subscribe my subscribe wi a download enyum no so to phone so wala pi so ba bia wonam bia se wo ka mu se fie mu bonyum ne sa yankopon be koso wadi hene na won sa brabo no sesanye betunya brabo num 0534050199 and 0593406565. Hello, good morning. When Timmy and Yinaso facha me betumi asamba bio. It was 05340050199. Wow, by na cat and facha me panya boapayo. Betumi asamba bio. 05340050199 and 0593406565. Hello, good morning. Good morning. I have a within my Yaka free. Majola stop. I don't pay if you are watching and cat name me. Then I can't find. Oh, you're making a cat and say Bible can so be out in the one radisson. Only in some more da. No question. Me descending crown of power. My cat and saying, Uncle Ponyanica, see on Pagan if you are doing quadrum. On money, then in this one, I'm brim. Now, me did pass the video bear fine. Oh, yes, you and I'll pay walk across the way. May call Entrance Gate Chapel International. And it was off for your friends and how no more class around pay. Me so for the Pastor Eden. Okay. Now, my name is I'll call you honest and a class for him. And I'll pay a coupon from Comra. You, bye bye. Bye. Anopay Afia Ayiwah and our tenant Kawufia Haina Nanyamono a yemienu and it is ya make us opebia Ubenya was about to be crowd hoda da cra. To uko YouTube Usabe Kanyaman Bomadiana follow no ewo YouTube subscribe na bomadi adi na chika kranka karanyum bia ba bontia Ubenya bi na wonsu watumi ayeden atonti mefa me last call anopay na dia frefo no e dia si na feto simienu no ya toa so e dem fia na mu sei. No kwasem se wiemu nesesa nyankopon de onsesa da sanso na Jesus reigns nyankopon wo de hine da Jesus Christ wo de hine da me family last call na yakoye ni aba Afia Ayiwah nchen me yakwa kwaji ni final submission
Enti ubetumi afra 0534501999 ana 0593406565. Asambe na woka kire no. Enkurahya sambe na wode ma no. Efisa nwom na yamenu mienu nti na woto. Ko no kuto ne kunu nkura mpodi a. Anke we woto wode no monko atie. Onha na ho enkobo ho kada. Na se be ya nwom befa nwom we so. Na menu mienu anya nkwaje. Ahye yenkura ne. Ma brabo du ba bia ne mu aya den no. Yame ya pagya yen. Na yakwa ne brabo mu no. Enti na ode ba bonten bo ho kai. Enti me twa me last call na 0534501999 ana 0593406565. Asobe na woko osofo din di say na do form na woko aso no penu afra wonum na wahye omun kran. Ano pay me DJ ni DJ Omalion. Sanso na DJ Zigibi enso ebo mi chiba no pay. Facebook no na de nam so. Ono aso chinchima fidie mfru ade mama no pay. Edia meje so no eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Enti ansana yemfa na kwala no beba no yenko Afia Ayiwah nchen ne yen nkomo we tew na yen sori so. Wodi kaka platforms ahodo a ye pe onwum ni bi ebenya ni nyina. Sisi anwum mi anu nyina videos no ho no magana fo ko YouTube on benya bi. Na wonom etimi a download bi. Afia Ayiwah. Afia Ayiwah. Obetimi so follow me wo Facebook ni Instagram. Facebook Afia Ayiwah GH, Instagram so Afia Ayiwah GH. Betimi a follow me so ho aboa me. Okay, mama misa we. Wo bekwei. Atiefo ni tie asofo a obia wo kwa so de nyina mu tie edikan wo se waso na is it Methodist? Debbie. What ECGC? ICGC. Oh, okay. Enti branch na wo kono ba chimota. Me pa chan. Wo so for the friend say. We rent and tego. Oh, okay. Ano pay me ya sure so tie pa. Sabre de bia. Every time go. Enti ano pay ofana submission. Me pa cho. Enyum no da YouTube, Facebook, bebia moko ho no mabo Afia Ayiwah ebeba. Obetima follow me wo Facebook, Instagram Afia Ayiwah GH and na YouTube. Me the forefront so ba. Mr. Momon subscribe as a form of support to the ministry. Na ejuma no yentimi ntoa so enye. Na me fa akwenye so ka che nkrofo se ekwantie bia ni baabia eka Yesu Kristo ho. O se edin biara ni wo de amani pa masa ye mo na ye nyankwa eka Yesu Kristo edin ne ho. Okay. Ye fa ye ho nto ne so ne amani ni hene ewo ade nyina mu. Na ebesi yen yie na esi yen kranso yie. Hallelujah. Amen. Ade we tika mu ntima mentim free ho no ansa wako. Na sesi ameke se no so bi ebo program. Opese wo ba ebe perform wase ma na ekwanya da ho sa na. Me pa chwan. Me pa chwan. Obetima fresi number iso. Okay. 020 444 9450. 020 444 9450. Sati mu bi mami 0244 020 020. Pachan. Okay. 444 4 ni esen 3. Yes. 9450. Ni pachan. Enti obi pese event bi program bi o pese wo ba se na eja be perform ma na 020 444 9450. Nensa beka Afia Ayiwah na watimi a perform e dia ma no. Pachan. Me fa kwenye so ada me management ase. Media Excel Production. Chairman eda no kwesi Ernest nyame nhyira ne bebre akoma pa o de etaya adwuma echi me husband Emmanuel Amo nyame nhyira ne bebre nye ni panyina ne beye ne oye ekwasem me da na si bebre se wan ma me da yeso an esi mani so no anka de ni mom waboa me na ba bia meko bia so oni meko me da na se me da na busuafo ase o husband eti wenchen me pa chan se Ghana fo na ehu no omo follow on be ho no mo follow on be no ho fe pa be ma tentene gram ahon fa wi edwa no we DJ Hitman ko na wasene no apart from Hitman de obi ani ho wasene nti esini ma e beda asenso ana obepro ni minim kakra na ukunu nkasa o enti no Ghana for said de maka no Afia Ayiwah e na wote ne kan no pay ne nwom no platforms ahodo ni nyina akwaso a wo nsa be ka bi no download ewiem e wo ho afenso Jesus reigns eno so da honom YouTube videos ahodo ni nyina da honom mo de na subscribe na follow no ne nwom foforo bi aba nso a
wobenya bi na watimi atie dia mabɔ mɔden akɔ download nnwom no wo phone so ba bia na ye mo ne ye promote nnwom ne mmoa na adoma kyɛ de nyame de adua no so no Ghana fo nyinaa enya so emfa so enti Afia Ayiwah anope bɛda ase mesome da ase bi DLFM listeners ni nyinaa sɛ nyame nhyira wo sɛ yɛ to nsa frɛ wo no ɔba adwuma de yi so nyame nhyira tie fo so nyinaa mo nya mmere anope yɛ tie yɛ hwɛ anim sɛ brɛ sɛ mu sɛ to nsa frɛ bɛba mɛba dodo nyame nhyira bebre nhyira wo nso nhyira ba mɛda ase DLFM 106.9. Jesus shall reign everywhere. ɛyɛ no kwasɛm He's the only way, the truth and the sɛ nyame di hina wɔ babia Jesus shall reign everywhere. ɛnwom a wotie He's the only way, ɛfiri Afia Ayiwah nkyɛn the life vision lady ɔna wɔte ne nka no pɛ yi sɛ yɛne ne di nkɔmmɔ through Jesus. obi ntumi nkɔ agya nkyɛn agye sɛ wɔnam Jesus Christ so Jesus shall reign, oh Lord, you everywhere. Hey, me kasa last caller no sa obi abom me punu mu saa. Hey, one mbenya asem. Hello, good morning. Daleta. Hey, great we are fit ma. Daleta. Ena dia kama fa wan kama so ba ehio. Na daleta na last week ade a ode ye me. Oh, facha me. Ena dia be koye. Eyi achede a wuchiche chese last caller no dia o kai chese no dia na me sua pa o. Na so ankwa manfa ma o. Eli lama sabaktani Oh. unsem nam de me ho me se Ene tie bi kura mpa. Sa wutie nkomo amene Afia Ayiwah di ye no. me beto kakra bi so. Aha, nti de ote so ne bi kura na asem be se ne bi abam. Nti bomode na de ote ne fasie. Daleta. Anope wa tete me ncha ne muti hye ne nkura anope. O se Hye ne nkura ne anope. oh the voice said the pa na ameti ani say obubo number be 0204449450. Great we are free. Na man wa pikin dada kura. Daleta. Event na ya to nsa fa no beba. Bate. Aha. Ebi amokode. Yam bibia da din sinya. Kan be ni ajo. Me so na mani ma feel keke. Kan news. Ntakro chobe wudi share. Great we have me anti magi offer so ha adwi kroma. Na anopa obekwa sore. Me ko adwuma. Hey, great we are free. Na so oba na de obekọ ana. Bibisa. Hey, what do you wo? Daleta. Anopa so fu tia o so fu tia na mame, tia so fu mame. Yo, so fu adwuma, me tia no baby a o bia. Yo. No Mrs. Fortina Ajimanya. Okay. Me da se baby enti. Daleta. Great we are free. Nyame ade awaye. Me se nya se mukuma, me da se bebre. Me baba ku na je se o je o am ze uni. Great we are free nyame nhyira. Enti afra for me ntumi mfa bio. Ne mom nyame ya adoma ebo 8:45 a. Mesom ba wonchen. Anapai Harriet. Oso wotie adwuma die ne live. Edi free dance man. Enti akese nkoma o maame. Ma ye ne tie se kina ye o mada ne birthday. Enti Harriet we are clinical so kolebu teaching hospital. Namisha no paper. And say the medical kano. But more than a subscribe. YouTube no so. Wokwa boshemo. Afia Ayiwah. Vision lady be pay the amount. Now wa subscribe. Videos no da wokwa betima download bi. Me anka se ndo amekɔ video no. Na efe pai mo that is no manam. But more than download na fato phone so. Ababona best send the amount. Me down my DJ Omala de nyuma gumusa. Na ebo 840 a. Mesom ba onchen ye de nkomo bio. Enti ya krado ne tintim. Ne sua babo no nso ye fi se me ba wonchen a. Ensam na eba no man kan kire no madada o. Se won sua babo ne de a wuntwa ba akokora. A kire ne mesa de ma de akofie. Usua nso a ubetwa. Tamtuku.
Me ba sisi a. Within the Unbreakable Joy's blessing, BTA DJ Omarion. You're from your Bapa Christy, BTA DJ Omarion. Maza, on your one and you listen, Fee. DLFM 106.9.
Omari. DLFM 106.9. When I was so young, I was in Abia, and I see I would have been to your one crown on here, Rabbi said, Radoma saw a bit to me cat walk. I'll cut off a bit to me, my soul. My crown, I know that. Remember Umrane, remember Umrane, remember Umrane. I just a word, Radoma, that's how we die here, and it come for the social. I don't know what me the mayor Radia, the winner Radia, Mayna, the Kai and Brown, not the two of you all. Then I'm going to man in the 2 minutes, woman, and Sema Patadia, and remember the Abodia, Abonani, Abodia, Abonani, Abodia, Abonani, Baboni, Abonani, Abodia, Abonani, Abodia, Abonani, Abodia, Baboni, Baboni, Abonani, Abodia, Abonani, Abodia, Abonani, Abodia, Abonani, Baboni, Bible was and I can say, now I didn't want and I was outside to say, I'm not going to pay. The poor, and no man in your father on your media. It's not a no man. Maybe I can be a one. I come on your media. It's not. They just have a part of me. The wood thing here, Radia, you are not a video, Yamia. And yet, I'm being a mother, and yet, I'm being a tummy. The mere body, the outfit. So my rabbit, therefore, when I'm in work, I need your summer. That's another woman in the world to Mamma Sema Pata. The deep economy will be to the idea. And
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Home of legends and great music.
Within the unbreakable joy's blessing, Metie DJ Omario. Papa.
106.9. Home of legends and great music. 106.9. 106.9. Home of legends and great music.
Aya no kwasem. Sa da ben yamfa ma urade. Aya yi ben na menum yenu mfa ma urade. Ne nhwa so pa enne hu bambo. Onyamios. Ya kasa no pe o ma yeda wasio. Mesom wakwaba. Ede ba Mesom jise dwumadie ne so. We ye fa twa to akra. Ya tunu di say Bible knowledge. Bible no what ya say pa. Usua ne yie. Da bia de akwa asore. Hwesem na ya okenkan. Ma bisa questions wo Bible num. Na we ya no. Utwa achade ka ho. Na de amao. Chano se dwumadie yi. Enya me nkwa na medi. Mene DJ Omalion. And fi Facebook no so ye dem e DLFM 106.9 Samuel Akwada man ye dem Facebook no so ono so na ye chief technician no pay DJ Zikibi me ba won chen wa wutie me no pay o Kristoni a wakwa asori a wogi Bible no tum na wotaka Bible no ebisa wasem no wa yi no ama me Ofra meka say na dumo na waje so say na dum tineti ase ehoma no me boy na say de brenke no esa man fire crowd da 053405019 and 0593406565 053405019 and 0593406565 Mami come call odi kanchen. Hello, good morning. Good morning. And we the mechanic say na dumu. Na dum tonight Chelsea. Ya da si senior odi na bia ka free. Because you feel po. Pon. Okay. Ana pe wa ya crowd for assembly bisa no. Me heze de wani abena say de tibia no pese utwa oh. Okay, ne tawe mami. Our Bible no mo no. Edin a wal power Bible no the longest name in the Bible no. Edin be ya. Psalm. There be o man ka say Bible no say nipa wo twere Bible na say quotation. Edin be o Bible no say edin no e sabe nipa din a na ewa. And the longest name in the Bible ewa pa. Edin be ya. And other one Emfa and then so the questions in the only one attempt to win him. Kwabra wa me dase bebre. Mami Mfani say hello, good morning. Hey, that letter. Hey, great to have faith. What's your wa? That letter. So we dey for cry. Oh, the empire you. Is that the what's in the lady prempe? Empire you. And then the empire great we have face obeying Google. Oh, that letter. And that's the question. The only one attempt. Inti minya the one what in the teenager. And I'm going to say na paro. Why? Family, mommy. And the balcony the umpe. Oh, and the question in here. Okay. Our Bible no mono. Edum pempen so bia. Jesus Iscariot. Oye bibi. Emo Yesu ma ye nti mbo modern a akohye ne ho akofo me ye pa. Osua fofoforo be hye na so osua ni ne friend say. Ozo yere. Emra Judas Iscariot. Ekohye ne ho akofo ye no. Omo pa osua ni ba ko be hye na so osua ni ne friend say. Great we have we dey zanka me dey ache ofofofo kra. And we dey tufo bo. Anya Barnabas. There be we go say asem na wo bisa o. We say enye Barnabas. And what can I say Barnabas? Mpacho nyo no antije okoba. And the be say Nhyiraba. Be da se bebre. Hey, great we have. Ade amagum fofo de ama say. Catch your wife say be chana no pay. Hello, good morning.
When Timmy and Yasu Fachame. My main funny say hello, good morning. Hey, I know swan Timmy and Yaso. Mess Mobile Muninaso. Why? I mean for her. And I do more. And I do more. On Temenka. And you. Bomadiana Fred 053405019 and 0593406565. Would you who dear friend about Bonnie Room near Ninkomo? And I do more. And I do my aqua. I want for dinner because every. Your friend announcing Mrs. Manchester, the first week can you? Eh, can you win us away? I asked mine. Ah, okay, Mate. Any other power send Bizanie? I want to ask CSD. I didn't so crave Miss I. A dim pie a wallet power Bible, the mono. That I mean, the longest name in the Bible, no. A dim bear. The book at Neza. And the book at Neza and a dim wallet power Bible, no. Bajai. Ah, yeah, that's a baby. That's when you sent to welcome baby. Why? But that's a baby. Wow, friend, I can't fetch me a Sanfre BOI. And I do more. And I don't know, Chelsea. Senior dinner with Yakas every. My son review on Pacific Chance to some review. Hey, 1 to 4. Where our last chance, walk on when my maybe I'm one next week, no about for frozen wood. Why? Aha, said by ya, wouldn't you be bit me with a movie? Ubaka Babu Nua. On him be a friend, a year Herod. And the stepdaughter. Now on him Herod aiding a bed day, no, the stepdaughter be. It be sad, no, I tell you, more man, I tell you, Ben or the man. Or him, for instance, Obiti. Obi why? John was Bruce, I do it. See, can you necessarily we try the Baba? If you park Naka. We don't want to check. Jesus, John did the characters. Judas Iscariot. Judas Iscariot said, Median cowboy home, I didn't pa Nanso. Oh, why you did obey Bia Nanso? Oh, Fashion Everwate. Medasi baby. I didn't answer Mukumo. A blue home pants and window announced Winya Freya. Not vanish a cockra. And now do more. At my call. Or the former Missakani. I pass away, Mohammed. Mr. Mohammed, within a walk as a friend. Go Mwakufu. And a poet crowd for Sam Bisano. If I tell you. Okay. Mammy Miss we dear for Panty Chamam, why not? We the Uncommanding Wukra. Our Bible no mono. Our Bible no mono. Say, winning Paul. If I tell you. I can't know your friend is saying, sorry, me boy. If I tell you. One a bonus. Mefacho Ananias. Ananias ben. Ananias nyaba ko na Bible num. Ananias ben. Mefacho Ananias na oni Safira. Omokoton assassin. One born esu. Mefacho. Ananias na obo ni din ye di obo sola esu no ne de omokoton assassin di ye no. Mefacho wo de ni minimum say Ananias say ni okoton assassin di ye say. Aha, enti enchiremu wo munti. Enti Enti na work can me be say word because they didn't endorse no Bible num. Ananias no senya ba ko pe na Bible num. Dia o kan dey try Ananias ben ya. But say dia wo Bible mi Ananias. But need to because you dey answer and dia wo Bible mi Ananias en one. Beta bedazi bebre Ananias no dey waka bibi ka ho bi o. Ananias no ba bi kuro ben so no. Ananias no okuro ben so. Mefacho we die ni audi be die. There be eno nya bo tre there be enye se me pese me de ba ma o ene se edin no ho. Ananias no nya ba ko pe ne Bible ne kan ye. Enti wo bo Ananias a we ni question na se mbisa no sa na tie bibi ka ho.
me pacho Ananias no ni sta studio ko ton asase no on make sure. Mate you we dey so on na kwata asase na mate we dey nyon na kwata asase no why that's bibiri o dey Ananias ba on wan kwata asase ya me hira bibiri mi kwona nyino adena yiri yo mi kwona nyino edini Ananias ba on wan kwata asase mi kwona nyino na dumo na dumala kwa senior wodin ene ba bia wo kasa free pato wodin di Simon Afia me kasa Afia sama hey ene so aba Matiaba ndi ene obeje won mo me dia fo ba kwase ba ku ni mo kwase ba ku ben dia ke hello ndi eno no ndi woni ma me misa wo no ndi twan why ene ba kwa da bi ndi se o ka kra ye mfa ma wo ndi ne je wo kwa foforo John the Baptist Jesus subo John subo ni na on no kra pa no kra bo nsema ho why are there enti wasem bisa ni edin ya wale power Bible mu na edin ben ya the longest name in the Bible Safnat Fani on the man Sama ye we Jacob free Efiase no edin na the man Jacob ye Jacob free Efiase the diam Joseph and I know na the longest name in the Bible I wonim won me da se pa de waka na waka wadwen pa nanso amfa me da se bebiri da bi ene ye mafoforo bio Chana media see listeners na mesrada wo frɛ ba mesrɛ ma foforo so mfrɛ bi wai obi aba ho man so yenkwa ne kyɛn na dumo na dumo arakwa great we have dalata what's up bio dalata ai question ba kun ma kun investigation about on committee me atwa o da bi ye hwehwemu ba dia no ye mfa ma sir and yes onema hwegu ana usua nneoma sese ba se ko ba se ye ma kwanya so obi ankwa hwehwemu na dia sanka obi abetwa ni nyina wo da letter ko ba sa enya exam sibio na nke say John the Baptist o so pe John the Baptist city say no obi kura be kan kire mu kura dada kura ata enya me na maka da be obi abeka dada kura da letter yango we dey amfa da letter yango great we have dalada adema bisa questions here for pa na so ni nyina echi no wo sister na won ti ase men ti ase me na me pa chede mi bisa we a me pa cho emfre bio mi sre wada na wonua bi ma dalada na o ta bio da me na da question dey no na me dey aba we o dey ade a twebe wu for dey be yo ami bisa we na woni da woni ba bi am so mi bi da bi nto de me ye ni komo we wi a be di ba bia afre no komo obi gina so den mate me da se we Jesus Christ won won bo na sem dem odua bi so dua ben a na se ayi last le ubi sa ma me ka say you dum get you afia me ka ho atia Jesus ayo ai asa me ready messi jamantanasio nyirade na dumo went me anyina so facha me pa went me anyina so facha me ma me fa ni sei na dumo adumara kwa openi wudi na bia ka safre ansoteta ensome sima pempem so bi ka ensome sima pempem a unni arakode da bio enko chire mame ensome so bia pempem so do ha oye Isaiah oh okay matu ase pa ansatete yes Swedro Central Region on. Yo. Jesus Christ, do you know what the bonus same name? Really me pato. Anka prophet now kan na kamebeka. Prophet ben. O ka say Ananias no. Babuma, here na ni dingwa pa. Men kono. There be there no me for no man dem dem na ya no ma me. Bivinti me kwaba. Ene ya men kan ho. Hey, ebe yiri wo fia ha o. And obi ampa hwe o, ma me fa ni say ye. Na dumo. Na dumo la kwa.
Senior, we didn't be a free. I quite knew taxi driver. Hey, me, I'm a bra, me. Ayo, boss back pay. Than a public town. Maybe not a day. Only on mobile, the amfo. Sir, I never can say about one. I got some of the social. Aha, it was easy. A bay yet, Dean, so bounty. I catch it, great officer, Mechan White Tema. And then that's why I Messi catch a great officer, Meciano. Good for you, Asiana. You must catch them. And no, catch and no, Papa. I dear my enemy. Or you couldn't be a. And then I was sent Bissani. A dear one power by woman, a dear bear. So they might so much. Oh, and one at that 1 year and 20 can send Cowdy and Cowby to me. Anybody? The book at Nozana. Hey, wait, there's a 7 I will be say you and I walk. Who be saying I walk? Yeah, power by boom. Where do you try home? Why? I'm from Black Army, Texas, I mean, and no be so on Perry. The family fan, call on idea. See, your time now, Copana did your mother more, you say, Uncle Pimo don't do. I am told you, my dear, some farm mount. And I do more. Hello. Senior, didn't be a free. But I'm in the Abraham. Abraham, I want to last week, Nana. But what you're buying, I hear you all. Oh, I said, the mountain and winning, and in a Bible, yeah, Nina, I swear. That's the same Kakra. Okay, Mrs. Sam, and Mrs. Sam with the amount. Memfaha. Our Bible no more, no. Me the only one who man who ye been a madema with the chana go moon and was a mamma pay. Emra, Judas Iscariot, you know. Usiani Ben here, the question and our Bible. Where they say for? For so, Yamen can't try home, right? But that's baby. Because some of fun call an abbey. Now, so minim, so a great we have in a so they are minim. I mean, for Hasimra. And I do move. Now, the Marqua. Sina, you're not afraid to see Anno. David, hey, that's in Anna. Where they were back? Eh, now what back? Mamma Kenya, I'm fat. Open says now, yes, I'm afraid to wait. Me, I need to pass out by as well. And the yes, we know. Judas Iscariot, we know. Oh, sending occasion and events. And yet, Barnabas. Who be some another walker? Maker. Barnabas, and I wouldn't more. There be corner some brow with your Uber cry and Fabio. The next week, no about I know. But that's baby. Oh, I didn't know you. Great, we have more last chance. Frebra, I'm in fact question here for Palma on the chat, not many. Great, we have a message, but question we L for Pan. I'm at the morning one travel. Media secret, great, we have and then your favor. We say, what banner one who they are, and one no. And I do move. And I don't see that. Oh, me visit great, we have young come at 10 o'clock. I'm on fair, we didn't have your free. I said, I'm a Master, why a card so by Jatch, dear no. What petty maybe sour money be an answer, maybe sour for cry. Yep, just why a card is a question, baby, I'll be young on. Okay, yes, to kiss you. Do you have any bonus send him? Olive tree. Olive tree, no, the bonus send him. And you do our kai on. And I said, you win him. Any, and I win him. There be a new olive tree. And yet, once you joke about why. But that's a pie at time, and also they are swear we are Nessa. Me fan call near me funny we are Mr. Mobian free bio. And I do more. Not my fault. Since I didn't have free. I mean, the place make us have newly gone.
Mr. Prince asem bisa we mi bisa mawie obi akora fra ye mfa wiata ma ne kokora na DJ Omale mfa nwumngum emma yen kopem se mra dwumadi foforo aka na beto aso wasem bisa nie ewa Bible no mo no ho quotation be pa and the shortest one in the Bible. Why a crado? One a boy I can say what today. The patch of Bianca. There be meeting to be what today. Oh, that be a man. A quotation bear. Oh, turn it, John 11:35. Any pan or catch that one on. Catch and say, maybe I have a tram and my summer quetch to cross and over the Sap meti se no bi e kasa wachire meti paso obodwon den enti kan be ma opa na so o kan ye nti no amfa medase bebre mesra sa wo fra wo e ma obi nka nkire wo wan kasa fa wadwen na kan wo kana woni ma yade na yesua because meti se obi gina kire ka dwon asem and quotation is where no cry John 11:35 why are there bet me fa ma because obi na ka kire wo medase bebre se wo fra ye e ba dwumadi ni so Yanko ponchira bebre. Pay special birthday, very special birthday. Enko Enfamao, Mrs. Agatha Ofoli, Wokwa sorry with the Apostolic Church, Jerusalem Assembly, and no ewo aye Olebu District. We every Mr. Omalion, Mr. Omali, we done bottom line say DJ Omalion. Oh, no one for pow. Oh, I have Mrs. Agatha Ofoli. Wokwa sorry with the Apostolic Church, Jerusalem Assembly, Olebu District. Empire bonds and go ma so. No nyo kese. Oma the powers as we nyina no ebi emra won sra ba mu. The DJ Omale won ka kira won say, "E free na ko. Ko ponte usu frɛ. Na oma inhira no emusu abrabo no mu." Enti happy birthday once again. Enko Enfama Mrs. Agatha Ofori. We say happy birthday. Enko Enfama Madam Sarah Kumsin. Madam Sarah Kumsin. Ene eyewa wada. Ise ni yanko pa won peja opa. Na onyo kese o man insurance no. Emu wo so. O man papa bia wasase we so no. Ebi emra won sra ban mum. We everyone kasa wo ba. Papa Kumsin. O say yan kan just odo ye pa. Enti Madam Sarah Kumsin. Todo na bom na ne say Amma Sakina. Ene your birthday nti. Wa wo doba. Papa Kumsin. Oya Juma TV Africa. O say yan kan just yan ko pompeja opa. No nyo kese pa. Enti happy birthday. Once again, air goes out to you, Madam Sarah Kumsin. Amma Sakina. Anopa me de wasi. Edi ameje so. Eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Wa wo ka me ho.
Wow, to me frɛ also want to me frɛ no na wo ka me ho dwuma de ni so no wow test wo Facebook no so no yakopon nhyira mo pa sɛ na bra benyina mo kɔ so a ɛka ye ho yakopon ya adoma next week yɛbɛsan hyia na yɛde Mesom gisa dwuma de no aba abeso DJ Omali on nhyira ɛne na sɛ kɛse nkɔma ho ɛna afei nso Samuel akwa senior technician on duty yakopon nhyira pa nyame ya adoma next week yɛbɛsan ɛhyira bio